Ni amakuru agezweho kano kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru ifite umutwe ugira uti AFC M23 yaburiye FARDC iri kwifotoreza iwarikare. Abarwanyi ba AFC M23 baburiye ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa ziri gufata ifoto ziseka mu mujyi wa Walikare, babibutsa ko nibakora ikosa rito bazota umuriro birukanwe muri uwo mujyi ubutagarukamo. Mu ijoro ryo ku ya mbere rishyira ku ya kabiri Mata, abarwanyi ba AFC M23 batangiye kuva mu mujyi wa Walikare n'inkengero zawo. Ni ibyakozwe nta kurasana kubayeho, bihabanye n'ibitangazwa na Kinshasa ivuga ko FARDC na Wazalendo aribo birukanye abo barwanyi muri Walikare. Kuva kwa AFC M23 muri Walikare byahaye amahirwe ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo yo kugaruka muri uyu mujyi aho bari birukanwe ishishi itabona. Guhera mu gitondo cyo ku ya gatatu Mata, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo basakaje amaselfie baseka muri Walikare, bamwe bavuga ko birukanye AFC M23 ndetse ko n'ahandi iri hose bagomba kuhisubiza. Ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga bamwe mu bategetsi n'abanyekongo bavuga ko AFC M23 yokejwe igitutu n'amahanga ndetse n'amasasu ya FARDC ifite morali kubera agashahara kiyongereye maze ikava muri uwo mujyi. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, yavuze ko abarwanyi b'iri huriro bavuye mu mujyi wa Walikare no mu bice biwukikije mu rwego rwo kubahiriza icyemezo bafashe ku itariki ya 22 Werurwe. Yamenyesheje abanyekongo ko bitandukanye n'ibiri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko birukanwe muri uwo mujyi n'amasasu cyangwa ku itegeko ry'urundi wese. Kanyuka yaburiye ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ko nibongera kugaba ibitero abarwanyi ba AFC M23 bazasubira muri uwo mujyi. Ati ingabo za leta ya Kinshasa nizikomeza ubushotoranyi zikagaba ibitero ku basivili mu bice bitagenzura no ku birindiro byacu, iki kimenyetso cy'ubushake kizakurwaho kandi dusenyere ikibi aho gituruka. Biteganyijwe ko ku itariki ya 9 Mata 2025 abarwanyi ba AFC M23 bazahurira mu biganiro by'imbona nkubone n'ubutegetsi bwa Kinshasa bizabera i Doha muri Qatar. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho, tujye gukomereza mu nkuru zirebana n'ubutabera. Ni inkuru igira iti polisi yafashe abantu 12 bibaga amabuye y'agaciro. Ni mu karere ka Kamonyi aho polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 12 bo mu karere ka Kamonyi bakekwaho gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Aba bakurikiranweho icyaha cyo kwiba amabuye y'agaciro bafatiwe mu murenge wa Ngamba ndetse no muri wa Rukoma. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye avuga ko aba bagabo bari bafite ibikoresho bitera ubwoba abaturage, n'ibikoresho birimo amapiki n'ibitiyo bitwazaga bagiye muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Mu bihe bitandukanye hari abaturage bashyize mu majwi abakora ibyo bikorwa kubasagarira no kutorohera inzego zibanze. SP Habiyaremye yavuze ko nta na rimwe polisi y'u Rwanda izihanganira abishora muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko. Ati turasaba ubufatanye bw'abaturage na polisi mu kuduha amakuru kugira ngo ubu bucukuzi bukomeze gukumirwa. Umuvugizi wa polisi kandi avuga ko muri uyu mukwabo bafashe abandi undi mugabo wo mu murenge wa Kayenzi waguraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Nangaha rero tukomereje amakuru yacu, n'ubundi tukaba tugiye kuyakomereza ni mu karere ni mu ntara y'Amajyepfo aho dusanga inkuru igira iti umusore yasambanyije umukobwa utwite inda itariye yakiriye inkuru nziza.
Urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza rwagize umwere umusore uri mu kigero cy'imyaka 20 wari warakatiwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Icyemezo kigira umwere ugiye kera Bernard cyafashwe n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza ku rwego rw'ubujurire. Bernard yari yarahamijwe icyaha n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Urukiko rukuru rwamugize umwere rwavuze ko Bernard yagaragaje ibimenyetso bivuguruza iby'ubushinjacyaha ruhita runategeka ko ahita afungurwa. Iki cyemezo kikimara gusomwa mu rubanza ku rwego rw'ubujurire, Bernard yaburanye ahakana icyaha asaba kugirwa umwere. Metere Rudahigwa Jacques wunganiye Bernard yabwiye urukiko ko umukiriya we yemera ko yasambanyije uriya mukobwa bumvikanye kandi anatwite kuko yari mukuru ndetse banakoresha agakingirizo. Metere Rudahigwa yavuze ko umukiriya we wari mu kigero cy'imyaka 20 yasambanye n'umukobwa wari uri gusatira kugira imyaka 19 nk'uko icyemezo cy'amavuko cyatanzwe n'umwanditsi w'irangamimerere berekanye kibyemeza. Metere Rudahigwa yemeza ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwahamije icyaha umukiriya we rugendeye ko yemeye ko yaryamanye n'uriya mukobwa kandi we yaremeye igikorwa bakoze atemeye icyaha kuko anaburana mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Abantu baramusetse kuko atari yunganiwe mbere. Metere Rudahigwa ati yaburanye abwira urukiko nk'uri kubwira pasitoro cyangwa se uriya uri mu ntebe ya penetensiya ari kwicuza ibyaha nawe abwira urukiko nk'ubwira padiri. Metere Rudahigwa yakomeje agira ati iyo ndasiyo umukiriya wanjye kuko uwo mwana yaravutse bapima DNA babona igisubizo ari uko ntibagitangaza babirekera aho ngaho kuko babonaga icyo gisubizo cyabashyiramo. Metere Rudahigwa kandi yakomeje avuga ko umukiriya we yarezwe na nyina w'umukobwa ndetse anaba umutangabuhamya. Metere Rudahigwa kandi yasabye ko umukiriya we yagirwa umwere kuko urukiko rwisumbuye rwa Huye mu guhamya icyaha Bernard rwashingiye ku cyemezo cy'akagari kivuga ko uriya mukobwa yari afite imyaka 16 kandi bo bazanye icyemezo cy'amavuko kuri uriya mukobwa yari afite imyaka yenda kuzura 19. Ubushinjacyaha buvuga ko uriya musore yasambanyije umwana w'umukobwa kandi na se w'umwana yabonye uriya musore amusambanyiriza umukobwa amwishyamba. Ubushinjacyaha bwemeraga icyangombwa cy'amavuko cy'umukobwa kuko cyatanzwe n'inzego zibifitiye ububasha kandi babonye ko umwana asambanywa yari afite imyaka 17 n'amezi 6 kandi ko bamupimye basanga anatwite, bityo kuvuga ko yasambanyijwe atwite atari byo. Uhagarariye ubushinjacyaha ati Bernard yarezwe ko yasambanyije uriya mwana, ibyo ntibikuraho icyaha kuko yagikoreye umwana atarageza imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bwavuze ko uregwa yagabanyirizwa igihano agahabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 kuko na mbere yemeraga icyaha, bityo nabyo byaba impamvu nyoroshyacyaha. Uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje agira ati ikiregwa si ugutera inda ahubwo hararegwa gusambanya umwana kandi n'uwo turega yemera ko basambanye koko. Urukiko rwiherereye rusanga ubujurire bwa ugiye kera Bernard bufishe ishingiro agirwa umwere. Metere Jacques Rudahigwa yabwiye Umuseke ko ubushinjacyaha bushatse bwajurira ariko agakeka ko nta nyungu baba bafitemo. Bernard uwagiye kera yari amaze imyaka irenga 3 afunzwe bikekwa ko icyaha yaregwaga cyari cyarabereye mu murenge wa Maraba ho ni mu karere ka Huye. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye, tubabwire ngo mukande subscribe hano kuri channel yacu amakuru agezweho, hanyuma mujye mubasha kubona inkuru koko zigezweho mu buryo bworoshye cyane. Mukomeze rero mugire ibihe byiza cyane, bye bye.